Di maglang magkaroon ng dala,
Mayap at sisilimpu kaya katamuan. Miyerkules, ingka na mayaldo, kilob ning Oktaba, ning Paskong pangabayit. Pakiabetala po king kaya katang banalamisa, para king kapasalamatan daring makatuking intention, Ed and Tess Morales, Paulo and Roslyn Cruz, Corazon Wong, Cristina Arcilia and family, Ernest and Rox Angeles, Corazon Angeles and family, Efna Enterprises, Tofay Lowe's Malyari and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan, Jello Nogoy Cortez, Mary Grace Villanda, Aljon Padilla, Leila Manlutak, para king ligtas sa pamaklakbe, Jen Yusi, Rose Ann Yusi, para king malagwang kapaldanan, Rene Pangilinan, Prudencio Rudy Canlas, Ernesto Soriano, Mayralyn Sunglaw, Conching Galang Malonzo, Ernest Godoy Silva, Belen Bayoneta, Marisa Laksina, Francia Damiana Bansil, Noel Torno, Ernesto Dizon, Nelson Gomez, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalan hanggang kapainawan, ding kapatadtang Miyango Nabie, Bonifacia Batak, Tomas and Consuelo Maniti, Manuel Arcilia, Josephine Tolentino, Rodolfo Gilek, kayang 40th day, Felicidad Abalos, Titay Capis, Lisa Maglalang, Onofre Villanueva Sr., Rodolfo Angeles, Librada Cruz, Vito Roa, Eduardo Pinto Sr., Cesar Abalos, kayang death anniversary, Ricardo Soriano, Juliana Dino, Maria Teresa Morales, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Talakad tamo po magkabay kantayng dalit ta pamuklat. King lagyoning igpa, paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili akya kayungan, At kaya kaantay mo rin. maya pa sisilimpu. Maya pasisilim po, amo. Iye daon tayong kaya katang misa, karing kaya katang intensyon na may basa, karing kaya katang personal na panalangin, at yung panalangin na rin kaluguran tamo. Ang mga kailangan pakalulo kay Diyos. Grasya ng kapaldanan. Grasya kay kanilang pamilya. Kalupa ng Maria, Jose at Jesus. Migbalik la king Nazaret at karinya meragul Jesus. King sikanan, kabyesnan, may giyang malam king mata ng Diyos. Karing panahon may kasalatamon, may kulang. Mulitan pa si Bay king Nazaret. Magpasikan tamo king grasya ni kakatang kabyesnan king kasalpantayanan. At karing kakatamong kasalanan, si Siyantala at painggulutan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uli may kasala kumbina, king isip, amano, at dapat, at may luwang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, dala naktangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo po. O Diyos o may payang tuto, itimawa na sana iba't king sadya ng pamangalingap, king kasalanan at pipagdala na kaya sanang bayong biye, kapamlataning makatao ng pangabait ning anak mo. Iti adon mi, kapamlataning ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari gambe mo ning banal Espiritu, metong mo kipanga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Susulat ko kaya kayo, pakamalan kong anak. Uling king uli ng Kristo, may patawara na ing kaya kayong kasalanan. Susulat ko kaya kayo, pengaring lalaki. Uling akikilalaye itang atsuna kanitapang kamumulan. Susulat ko kaya kayo, kaya kong kaya na ka na lalaki. Uling simbutyone ing marawak. Kanakong anak, silatanan da kayo. Uling baluyone ing iba. Silitanan da kayo, piangaring lalaki. Uling akikilalaye ing atsuna, maribat pa kanitang kamumulan. Silitanan da kayo, ikong kayanakan a lalaki. Uling mga sikan kayo at manatili akya kayo, ing amano na ning Diyos. At simbutyone ing marawak. Eya luluguran ing yato, oring bage at syuking yato. Ing lulugod king yato, eya lulugod king ipa. Uling isablang at syuking yato, ing managkat king marawak ng pamitaning laman. Ing makatukso king panimanman, at nanumang pagparangalaning tao. Detingan, elamanibat king ipa, nune manibat laking yato. Ing yato at deting bage, lilipas la. Dapot, ing tutupad king kaburyaning Diyos, meya kapilanman. Ing amano ning Ginoo.
Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, busta niyang tumulaing banwa, busta niya magsayaya. Ulitan tayo po. Busta niyang tumalayang banwa, busta yato magsayaya. Purian niya ing ginu ikong sablang tao ketiking yato. Purian ing kayang ligaya at kayupayan. Purian niya ing maligaya ng lagyo. Busta niyang tumalayang banwa, busta yato magsayaya. King templo na malaos kayo at ayin kaya idawon niyo. King banalagayak sabban niyang ginu. Galgal ka arapana o meto yato. Busta niyang tumulayang banwa, busta yato magsayaya. Karing sablang bansa sabihan niyo, ing ginuwariya. Yaing minyete tagan king yato, inya eya numano. King mitmong katuliran, sablang tao, kaya lang hukuman. Busta niyang tumulayang banwa, busta yato magsayaya. Talakad tamong puban parangalan ing mayap abalita. King minuna, ing Diyos, migsalitaya karing kaya katang pipunpunan, kapamilatan ding propeta. Ngini, magsalitaya kaya katang, king kapamilataning kayang anak. Hallelujah! 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 Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaante mo rin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, atin mo namang meto nga propesita karin, ing lagyo na Ana, anak ng Fanuel, iba siya keng tribo ng Aser. Meto niyang babaeng tutunang matwa, at kay utos ng 7 banwa ning asawa na. Kay ba't may balo ne, kilob na ning 84 abanwa. Bitas ang mama ko king templo, aldot benge, sasambaya king Diyos at kapamilatana, king pamagayuno at pamanalangin. Ketang oras mo namang ita, dinatangya at pasalamat king Diyos. Migsalitaya tungkol king anak, para kareting manaya king pamagligtas ng Diyos, king Jerusalem. Inyang ato parandana, ing sablang adwan ning batas ning Ginoo, migbalik na la Nazaret, Galilea, ing balen at Tibuanda. Ating anak, may ragulyang meging masikan, mitmong kabyasnan at grasya ning Diyos at tsukaya. Kapatad, ing maya pabalita ning kayatang karigtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kilagyo ni kikpaampo ng anak, panimbanan ng Espiritu, Amen. maya pasisilim po kaya kayungan. They returned to Nazareth. Migbalik la Nazareth, Galilea, karelang penibatan at tibuan. Kaya ba na rin pabanwa, mayari na kanya ning 2020, bukas bengi magmisa tanang para bayong banwa. Bala mo in ordinary days, yana ang kikatamong last day of an ordinary mass. Because tomorrow evening, late night, pag masusyantane,
ing bayong banwa. Kay ba taong gempanan nining peka masakit na banwang isipan ko dahilanan tamong mabilo gayato. No exemption. All humanity. Di nalantang mabayat ang pong madalundong. Magbalik tamong muli, kikiyakatang Nazareth, kikiyakatamong Galilea. To return home where we came from. Where, like Jesus, we can be strong. To grow strong. To grow wiser. And to grow in holiness. To find favor with God. Sana po tang mumulita mo, sisikanta mo katawan. We become healthier. Ngenipin po tang mag-text mo when we greet each other. God bless, keep safe, and always be healthy. O yan ang greeting tangene. Paneng pangadita mo, tamo mo sana maggrasya, but we define the grace by being stronger, healthier. We can resist any virus that could affect us. To be strong, literally, physically. Magintang masikan. You don't have to go to the gym. You don't have to go to a membership of a sports club or to go out every day to walk. Find your strength in your own home. Jesus mesikania, king sariling poder ng Maria at Jose. Kita po kaya kami king Florida Blanca, we have an old image of the Holy Family because our Holy Family is in the context of our parish. Our parish is under the titulate of Saint Joseph the Worker. Piyesta namin dyan, May 1st. San Joseng Talapagobra. The image there is not the Holy Family, nakamukha ng Holy Family na may puting damit si Maria at nagdarasal at mayroon siyang halo. Si Jose nagdarasal, hindi nagdarasal na with the static vision, parang nakaganyan, nagdarasal. O si Jesus nagdarasal, nakatingin sa langit. This image of the Holy Family is quite unique. It's like your family. Banal na pamilya, pero pamilyang nagtatrabaho. They are a working Holy Family. What do I mean? Yung image po ni San Jose, hindi po siya nagdarasal. Maglagariya po. He's cutting a wood with his saw. And you see, ing lupa yung mapagal. You can see his face. Atin niya po talagang pawas. You can see his arms. May albagyagamat keng kalyo. Makalwala rin uyat na lupa lang pasmado. He is a working Holy Father for Jesus and a husband for Mary. Mary, in an image that I uniquely see, po mangati, she's not praying. Po maka-white or maka-blue. She's wearing what you are wearing at home. Potang mamipi kayo? Potang maglinis ko ang bale? She's just wearing an ordinary balam duster. At alam niyo po ginagawa niya? Manual siya pong malan. She must be fixing. Yung mala ng Jesus, mala ng karpintero, may ngabusbus. Ayusana, ing malanda rin pamilyana. She's a working mother, like you. And Jesus, their Son, the Son of God, He's not praying, neither is He working. Alyaman po. Eman po mangati, eman mamyalong. The image of Jesus in the Holy Family, in our parish, you see a little boy helping his father. Mamwat siya pong dutong. Anak yang kalpintero. Susopa na itata na. Assistant niya. Nung kalpintero itata na, magpyun niya. He must be strong as a man. A young man.
Messi kanya, may gobra, kareng salini ng gamat. I pray that your children will go home to be stronger. Akit day sikananda, kay pamagobra. Makanyan mo naman in prayer ko po pangadi ko kay katangan. May we find our strength to grow at home. Jesus also went home to Nazareth, to Galilee, to grow in wisdom. Minuliya pong lalong meragula kabyasnan. Here, they were not talking about any institution, nunuya megaral, or rabbinical school, o megaral yak and templo. In the quiet years of Jesus from here, around 11 years old, until he started this ministry, 30 years old, those are the quiet years of Jesus. Nothing is written in the Gospels about his life. But we can assume he lived with Mary and Joseph. And his wisdom did not only come from an institution, nothing is mentioned in the Bible, but the wisdom of learning to live a good life. No home, not schooling or books. When the children begin to ask why, bakit po sisimbata mo? Bakit po kailangan tang mamie? Bakit tayo kailangan magdasal? When children begin to ask why, please, aylo po kakamuanan. Please, listen to them. Please, face them and journey with their questions. Philosophy starts with the question, why? Bakit? O ba't makanyan? What makes us human? What makes us a community? There are many questions in their mind. I'm sure Mary tried to answer them with Jesus. Maybe Jesus, marakalya namang kutang niyan tanganakya. Marakalya yung tindiyan kayang pangatao. Not maybe an instant genius person, but through the guidance of a family, we can help them answer their questions. Alam niyo po, mga kabataan ngayon, marami silang tanong. Kaya lang, natatakot silang magtanong sa inyo. Baka mapagalitan sila. Baka hindi nyo maintindihan. Or maybe you would even ignore them. May we grow in wisdom at home. When we can realize that children have valid questions, but they are sincere, naghahanap din po ng kahulugan. Pero kung minsan walang nakikinig, walang sumasagot. At madalas, they would rather only maybe access the answers from the internet, from their friends, or even people who are just willing to listen to them. Jesus grew with favor with God. Meragul Jesus at may gineng katulan ning Diyos. That the holiness at home is the primary church that we should establish. Pag may binibinyagan po ako dito, pinapakiusap ko sa mga magulang, mga ninong at ninang, na sanang mga bata ituro sa kanila ang pananampalataya. Kasama po yon sa pangako ng mga magulang. Now that you ask your children to be baptized, do you promise to teach them God's commandments as Christ taught us by loving God and loving our neighbor? Pag nakakita ka ng isang batang hindi marunong magdasal, pag nakakita ka ng batang hindi man marunong magsimba pero nabinyagan, pag nakakita ka ng batang hindi man kilala ang Diyos, huwag niyo pong sisihin ang teacher, huwag niyo pong sisihin ang eskwelahan, kahit po yung simbahan. Ang pinakaunang magtuturo ng kabanalan, ng pagdarasal at pananampalataya
ay ang pamilya, ang mga magulang, mga tita, mga tito, mga lolo, mga lola. Teach them how to pray. Let them go back to their Nazareth, to their Galilee, so that they could find their strength, their learning from their own experience, their wisdom, and regroup in terms of their holiness. Do you remember when Jesus resurrected? Nung si Jesus namatay, inilibing, at muling nabuhay. Nagpakita siya kay Maria Magdalena. Meron siyang sinabi kay Maria Magdalena. Do you remember what Jesus said to Mary Magdalene? Ito po ang kanyang habilin kay Maria Magdalena. Go, tell my brothers, I will meet them in Galilee. Nasa Jerusalem sila, kung saan namatay si Jesus. Pinapatawag niya ang kanyang mga disipulo na nagtatago after resurrection. Magkikita sila muli sa Galilee. Saan po yung Galilee? Kung saan lumaki si Jesus. Kung saan niya nakilala itong mga kaibigan niya, itong mga disipulo at apostoles. Parang sinasabi niya, come, let us go back and return to our original home, to our original friendship, to where we started. Ngayon pong matatapos na yung 2020, come, let us go home to our Nazareth. Let us return to our Galilee. Magbalik po tayo kung saan tayo nag-umpisa para makita natin, malayo na rin palang narating natin. Marami din pala tayong natutuhan ngayong panahon ng pandemya. Naging mas malakas pa rin para tayo, healthier and stronger. The mere fact we survived 2020 alive and healthy. Salamat sa Diyos. I'm sure after 2020, with all the learnings that we realized, nakikita ngayon kung ano yung mas mahalaga, what is more essential and what is more basic. We can let go a lot of things that are not important anymore and we can identify them. Pwede naman pala kahit wala yan. Pwede naman pala kahit hindi na paggastusan yan, kahit hindi na nagpunta dyan. And then we realize the essential things that make us wiser, better, stronger, and hopefully holier, stronger in faith, stronger in our hope that gave us the light through this year. Let us go home and go back to our Nazareth to return to our Galilee. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tama po. Kapatad, King Aldoyti, ingga naka at lugod ning Diyos kaya katamong kapagligtas, linto ya busal tamo. Iyang pangtala rin kaya katamong panalangin kaya at nga tapong makibat, Gino, ibiemo in kaya kang pakalulu. Ginoo, ibyemo ingke kang pakalulo. Para king iglesia ning Diyos, bang matula ng ipahayag at isani kimbye, ingke katang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin ta king Ginoo. Gino, ibiemo in kaya kang pakalulu. Para king kapayapan at ikakayap ning mabilog ayato, banding grasya ning Diyos kaya katamu kimbye, ititay randa katamu papunta king kaligtasan ning biye, pahintungol, manalangin taking Ginoo. Gino, ibiemo in kaya kang pakalulu. Para ka ring magkasakit, pauli ning danop, kapanandaman o lungkot, bang yung misteryo ning pangabayit ng Kristo, pagdala ng kalusugan at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Gino, ibiemo in kaya kang pakalulu. Para king kaya katang komunidad at din kaya katang pamilya, mabiyatasa ng tanggap kang Kristo, karing kalulu at karing magkasakit ng tao ning yato, manalangin taking Ginoo. Gino, ibiemo in kaya kang pakalulu. Ngani po, adwan tayong sarili tang kapagnasan.
Ginong Diyos, i Maria, bait ni anak mong Yesu Kristo, king kadalisayan at lugod. Yatad no sana ring panalangin mi harapan mo, uling gagawan mila, king lagyo ng Isus sa ginumi manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bande ating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapan niyo sana ning Ginoy, tindaong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, kaya kang pakalulu, tanggapan mula reting kaya kaming ngain. Kapamilatanim pami kasulumi kaniting Eucharistia, lalo kesa nang ganap mabibie, king lugod a papasyag mi. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antemore. yat nayo reng puso yo. Makayat nanong king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, oig pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. King misteryo ning amanong mi katawan tao, sinlagya karing panimanman mi, ing bayong sala king kaya kang ligaya. Kaya akilala da ka tatangalan, ing Diyos ang mabiyasa, keng lulugod, king Diyos ay mamanakakit. Ulinita, kang beding sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe king lang tuknang dangpa mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mitno yang banwa, ating labuad king tekang ligaya. O sana, king kakatas, katasan, wan yang daratang, king lagyo ning Ginoo. O sana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blangka banalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami, malyar lang katawan at daya, ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanaong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan king waning kalis. Pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya,
nimbayo talanganggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo ite bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Cristo meteia, y Cristo me vieia, y Cristo ma vieia at datang yapan. Inyang eni gaganakan mi o ikpaing kamatayan, pamanyubli ng miyebe ng anak mo. Daraon mi kaya ka tinapen imbye, kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka impepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming ating metong ning banal espiritu. Ganakan mi o ikpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari at ding sablang malugod a susuyo, magobra at sasaw, kaya kang Santa Iglesia, lalong-lalo na kaya kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ning kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang uwabie. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indo ni Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian kaya kabaning panahon, purienda at paligayan, kapamilataan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tuto kagum ning banal espiritu, pupurienda at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tirong Jesus kaya katam. Ang yachubanwa, isang manyay lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan yay loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintuan yay loob mo, ing kakanan mi, king aldo aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, king aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ipay, sa ulking tukso, nonay ikabos king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu para ti kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, kayo payan, at iligaya manggaman kingalanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo,
in kapayapan karen kaya beta mong sisimba. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, sa malalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa malalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa malalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyoing kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan la ring mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapot iyag kasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may gitking sablang bagi, at pag nasangkwing tanggapan da ka, dapot ing paulina ning ngening penandit, era ka tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakahulanda ka balamuwari at yuka ka rin at takisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya kaniting pamangailangan mi, bani panwalo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inangubye at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin ming kalam mo, para karing sablang tao, amiyatasan, ban panigaralan at panibatan niting virus, gawang masampat a paralan, banaiwasan, impamikalat na niti, ang po makapanintun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo laring kaisipan ng ponggamat daring, mitagulaling kimpamaningat kareting masakit, king mitmong lugod, kaingatan, ang ponggelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat na kalingapan,
ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para king sablang misasakitan pauli na niting virus. Manano sanang milunasan la at manumbalik ingkarelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo, ingkalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampon makaibie masampatasaw karing pamangailangan da. Iti aduan mi, kapamilatan ni Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibiyat magari, hambening banal na Espiritu, Diyos, manggaman kingalanganga. Amen. Nuwa na Mariang kamasmasding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. O Diyos sa igpami, tatagkilan mo rimbiemi kapamilatan niting Eukaristiya. Papanatilyan mo sanang mabie ing lugod mo karing puso mi, bakeng maging karapat dapat keka. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kaya rin na po ning misa tintang simpleng online Christmas party. Yung pong simpleng raffle, kareng kaya tamong tipo na raffle prizes, simpleng pondo. May nyalila po rin kaya katang PPC. At in a little simple way, pasyag tamo yung kaya katang tula bilang parokya, kareng members, kareng organizations tamo. Mag-raffle tamo po, ang diyan ko po makapanalbek yung simple online. Padalamin na lamo po rin kaya kayong prizes, kareng baleyo. And our way of thanking our community volunteers and our parish volunteers, sana maging tamong mas masikan, mas matenakan, at mas malapit kay Diyos kaniting panahon ng bayong banwa daratang. In Ginoo manatili ake kayungan. At kaya kaante mo rin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. In kaya katamong misa, midaune, umenang kalupa ng Maria, Jose, at Jesus. Magbalik tamo king Galilea, Nazaret, bantang magbalik maging mas masikan, king katawan, kasalpantayanan, at kabyasdan. Salamat king Diyos. Manalangin tamo, pasalamat ka iba. Salamat ni Bayi